Arvin li societe na lo secretia so timti mukwa tiama abama izan zabu ajisote khwa nyu zai ti khwa khu zu so cha mi kwa bi ti phawa ti yu ha pholo nyu te ma jisu zu nga ma al qaida zuli sinama biu joju drama jue nga lo ti phawa ti yu ha pholo nyu nya khu so te khobu ma ti chi kwa ti to ku ha ku changwa kho the philippine kwai kwa yama world youth day paida kwa mu ku du kwa tiama sole bu biu igama paida ma kwa jinama biu jagama ngalo uti je kwa majiso zungama al qaida zunya ti phawati yongha pholo nyute sinama biu jagama ngalo ti phawati yongha pholo nyute majiso phongama al qaida zuli ti phabets kwa sin ti phawati yongha pholo ny phathi kwa chiyathe iwanya bosute ponama biu jagama ngalo timanya majiso zungama al qaida zuli philippine kwai kwa yinama biu jagatiama ngalo al qaida zunya ti phawati mine kwa bi khoko di loyo bi iwanya doshi beprama ngalo golu ngai mi ti phawati yongha pholo nya mine kwa bi khoko di maloyi ti phawati yongha pholo nya te majisu zunga ma al qaida zuli sinama bi amya shukwa bi choje drangai mi kwai jisu se phabunya al qaida zute khwamu yumu lyama ngalo Tulubi ti phawati yongha pholo nya world youth day ba ma mukudu do kwa tiama sole bubi yigama paida ma kwa philippine kwai kwa kakachicha bi lawa bawa lyama ngalo al qaida majisu zute ti phawati yongha pholo nya philippine kwai kwa malama khuthe tishina kwa yumu lyama ngalo thumanya khuzu so chami kwa bi ti phawati yongha pholo nyete majisu zo nga ma al qaida zuli sinama biu jagama chu ngalo chai chasin lana ma nathini kwa ngai mi khuzu so cha mi te sai chama gidungu na lokhro glaso ajisote akhu shamuwa